Kedam tang prinipai krehiniarni APHL sia song along kaching bedun amaya long kadukave bang pharo so siar motum methanga song pen chi otekang si APHL sia song along kaching bedun pen JI ka tharaphan jakong piduninti bangso along MLA Akhil Gogoi chetong dunsi non kiwang jilangarni APHL sia song aphan bidi sore lapen ki claim kedam chirabdun popusi rada thengno lamthi chechak tekang Giliga pornang te bokbom BJP ASDC Congress asokaboi ingrai bomasonsi thekponlong lasonsi preniphai krihiniani diphumanja kacheleng miles pho atowar ari pathuak lamalong EPHLC asong pen mass joining amai kideng ponahut ke ongdung BJP Congress lapen ASDC asong aphan ke kroyara latu methang asong che OC EPHLC asong along kaching bedun Bangso Mailong Aluhiaman Pen Sivsagar MLA Akhil Gogoi Chetong Dunsi Karbiang Autonomous Council ki Japon CM ki claim ki dam ki chok chi lapen ki chopang lima sai ki claim aputhak rada thingno jai tekang La anchot kalisi Karbiang long along ki hemtuni sivet atumsi kaching thura sai claim long chot ajok Anut kaprek arada tumki ki claim diawar sai longdun dedet lupusi lamthi chepaklang pong Lapen non kivang jilangar ni pen Karbiang long aradakar I hemprek kang thimati Indian Constitution along ketok Article 244A alam the sitami Assembly along lamthe peklang dunji Lapen kaikya por sitami EPHLC asong along ki claim asai do anta chirap chitu dunji pu alam the jaite kang si aning pathe tekang সকলো বিলাকে APHL LC যেটো দল আছে আমাৰ দল ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আমাৰ যেটো 12টা ৰাজনৈতিক দল আছে তাৰ লগত আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো আমাৰ স্থানীয় দল APHLC এই APHLCৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি নিৰ্বাচন খেলিব খোজো যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিব পাৰো গতিকে মই আশা কৰিম যে JI কাঠাৰৰ নেতৃত্বাধীন APHLC ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছ দল আৰু অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক বিৰোধী শক্তি আছে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি পাহাৰীয়া জিলাখনত বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিব পাৰিম News report Karbi Anglong Live